I love Nepal. I love Nepal. 10,000 पटक आज आई लभ नेपाल भन्नेवाला छु। ओ माई गॉड, 10,000 पटक आई लभ नेपाल सामान्य कुरो चाहिँ होइन, तर म कोसिस गर्नेछु। 4-5 घन्टासम्म पानी पनि खान पाइँदैन, पानी पनि पिउने छैन। त्योभन्दा पहिला म पानी पिउनेछु, खाजा खानेछु। त्यसको लागि म अब मार्टमा जाँदैछु र म खाजा किन्नको लागि 7-Eleven जाँदैछु र जानको लागि यो बाटो हेरेर जानुपर्ने हुन्छ। नट्स, बदाम, खर अनि किसमिसहरू सायद मिक्स गरेर धेरै खानु चाहिँ हुँदैन, ठिकै खाने हो। चार 5 घन्टासम्म नसुत्ने भएको कारणले म एकछिन यहाँ 2 मिनट जति मजाले सुत्छु। अब धेरै सुतेर हुँदैन। आजको च्यालेन्ज 10,000 पटक आई लभ नेपाल भन्ने च्यालेन्ज हो। यो च्यालेन्जले जसरी भए पनि पुरा गर्नुपर्छ र मैले आज यो 10,000 पटक भन्नको लागि लगभग 4-5 घन्टा लाग्नेछ र एक पटक भन्नको लागि 1 सेकेन्डदेखि लिएर 2 सेकेन्डको बिचमा लगभग त्यति त लाग्छ र यो समयलाई लिने हो भने पनि लगभग 4देखि 5 घन्टासम्म लाग्छ र आज मैले आई लभ नेपाल 10,000 पटक भन्नेवाला छु। तपाईले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? यो भिडियो बवाल हुनेवाला छ, कृपया सब्स्क्राइब गर्नु। अब सुरु गर्छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथमा यो टेली काउन्टर पनि छ र यो टेली काउन्टरको साथले आज म यसको साथमा र तपाईले यो देख्नुहुन्छ, मैले यहाँ जति पटक भन्छु नि त्यो त्यति पटक मैले यसमा थिच्ने छु। जस्तो एक पटक थिच्छु मैले, यसमा थिच्दा यहाँ आई लभ नेपाल, आई लभ नेपाल एक पटक थिच्छु। ओके, 1 आई लभ नेपाल, 2 आई लभ नेपाल, 3 यसरी सुरुवात गर्छु है मैले। र अब सुरु गरौँ आजको भिडियो। 10,000 पटक आई लभ नेपाल भन्नेवाला छ। यसको लागि म पानी पनि चाहिन्छ, के चाहिन्छ 4देखि 5 घन्टासम्म कसरी भन्छु। एकदमै आफ्नो देशको लागि म त्यति गर्न सकिनँ भने म सायद नेपाली भने होइ। आज म यो च्यालेन्ज जसरी भए पनि पुरा गर्ने। अनि यो भिडियो हेरिसकेपछि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने एकदमै धेरै मेहनत गरेको छु र आफ्नो देशको लागि त्यति गरेको छु। तपाईँले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्न, प्लिज सब्स्क्राइब। ओके, अब लागौँ आजको भिडियो। ल सुरु गरौँ। समय सुरु। आई लभ नेपाल 1 समय सुरु। कति समयसम्म भन्न सक्ने रहेछु मैले। आई लभ नेपाल, आई लभ नेपाल, आई लभ नेपाल। म यसरी राख्छु। आई लभ नेपाल, 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 आई लभ नेपाल,
I love Nepal. 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 Oh, 100 पटक 100 पटक भनिसकेँ मैले 100 पटक भन्दा अलिअलि जोस जाँगर त त्यतिकै आइरहेछ अब म 500 पटक भनेर रोक्नेछु 500 पटक 500 पटक भनेर रोक्नेछु I love Nepal. 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 I know. I love Nepal. 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 I know. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. दुई टू हन्ड्रेड पटक ओ माई गड 200 पटक भन्दा बित्तिकै भन्दा जिब्रो राम्रोसँग चलिरहेको छैन कता कता रोकिरहेको छ एकदमै गाह्रो महसुस भएको छ सायद बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै खुल्दै जानेछ यति धेरै पटक आज कुनै ओड पनि मैले भनेको थिएन र आई लभ नेपाल आज 200 पटक भनिसकेको छु र अब बाँकी रह्यो 9800 9800 बाँकी रहेको छ I love Nepal. 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 अधेरो पनि भइसकेको छ 238 पटक भनिसके लाइट अधेरो भइसकेको छ है यहाँ चाहिँ लाइट बाल्नु पर्छ लाइट बाल्नु पर्छ है अधेरो भइसकेको छ
ढिलै सुरु गरियो I love Nepal. 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 Nepal. I love 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 I love Nepal. 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 ओ माई गॉड 500 पटक भनिसकेँ यति गाह्रो भइरहेको छ सुरु सुरुमा भएर पनि होला म 10,000 पटक भनेकोसम्म त घाँटी पुरै सुक्छ जस्तो लागिरहेछ यस्तो गाह्रो फिल भइरहेछ जिब्रो नि राम्रोसँग चलिरहेको छैन कता कता जाम भयो जस्तो फिल भइरहेछ जिब्रो छिटो छिटो चलाउन सकिरहेको छैन लर बराइ
लहर बढाइरहेको छ है, जिब्रो लहर बढाइरहेको छ। त्यस कारणले पनि एकदम गाह्रो भइरहेको छ। तर म यो 10,000 पटक भनेरै चाहने छु, किन भन्दा हाम्रो देशको माया मुटुमा छ। हर अङ्ग अङ्ग हर रगतमा नेपालको माया छ। आज 10,000 पटक नेपालको उच्चारण गर्छु गर्छु, यो मेरो आजको टार्गेट नै भयो। र यसको लागि तपाईँले साथ दिनुपर्ने हुन्छ। जति सक्दो यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, र जति सक्दो यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। आज म मेरो देशको माया यति धेरै लाग्छ कि कुरै छोडौँ। अब म 9,500 पटक अझै भन्न बाँकी छ, मात्र 500 पटक भनिसकेँ। अब 9,500 9,500 कुनै चान्चुने कुरा होइन, तर म हिम्मत हार्दिनँ भन्ने हो। लेट्स गो। आई लभ नेपाल, 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 I love Nepal. 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 Nepal. I love 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 Nepal.
I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love Nepal. I love I love Nepal. 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 I l
I love Nepal. 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 Oh my God. 2000 पटक भनिसके अब बाँकी रह्यो 8000 बहुत गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ तर आफ्नो देशको मायाको लागि यति त के हो र हैन अझ 8 पटक भन्दैछु 8 पटक भन्दै यो घाँटी चाहिँ जान्छ कि जस्तो लागिरहेछ हेरौँ कोसिस गरौँ अलिअलि भोइस पनि कता कता बसिरहेको फिल गरिरहेको छु तर केही छैन हाम्रो देशको माया लाग्छ यार त्यति पनि गर्न सकिँदैन भने तपाईँले अब त्यति मैले यति गरेँ भने तपाईँले अब सब्सक्राइब त गर्नै पर्छ अब सुरु गरौँ फेरि अब 8000 भन्नको लागि फेरि तयार 8000 पटक भन्नको लागि फेरि सुरु गरौँ I love Nepal. 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 I love I love Nepal. 5000 पटक अब बाँकी रह्यो 5000 समय पनि अहिले 10 बजिसक्यो ओ माई गड 3 घन्टा हैन समय पनि अहिले 9 बजिसक्यो ओ माई गड एकछिन आराम गरौँ है 5000 पटक यो भिडियो बबाल हुनेवाला छ गाइजहरु सक्दो कोसिस सक्दो सेयर गर्नु होला
अनि आफ्नो देशको लागि माया देखाइदिनु होला। यो भिडियो बब्बाल हुनेवाला छ साथीहरू। प्लिज सब्सक्राइब गर्नु, सब्सक्राइब अनि पुरा हेर्नु होला। अब 5000 पटक भन्दैछ मिठुनले। 5001। आई लभ नेपाल, 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 आई love Nepal, I 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 love Nepal
Nepal. I love 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 Nepal
I love Nepal. 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 I l
I love Nepal. 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 8,000 पटक. I love Nepal. 8,000 पटक.